Siyamebusela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu siyanimukela eCathedral Church of All Saints. Sisenkonzweni yesonto le-17 emva kwaPentecost. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile kube sikhonte kanye namuhla. Besibambisene nabo-ke enkonzweni namuhla kanye neCanon Zulu neSecele Sami kanye nemfundisi Mabuza ngesekudla sami etifundweni silekelelwa ngababendlamini Cyprian on my right. Bese kuthi lapha ngasemvalo sithokhela inkonzo ngusisi wethu Jackie. Sibonge ukuthi namhla silibazalwane bethu be-AWF labakahle bangena nje executive noma banemhlangano batawungena baphume kepha-ke siyabemukela egameni lenkosi. Sinikela-ke le nkonzo sikanye siyinkonzo bethulwayo. Ifundo-ke namhla livela encwadzini yeNdaba isahluko 31 verse 10 kuya ku-31. Lihubo kube lihubo lekucala 1 bese sifundo sesibili sibuya kuJakobe isahluko sesithathu kusukela evesini le-13 kuya evesini lesithathu esahlukweni lesine bese sipheleliswa nelivesi lesikhombisa nesiphohlongo ingxenye yokucala. Livangeli lona livela ngekulandisa kwamakhulu omncele sahluko 9 kusukela ku-verse 30 kuya ku-verse 37. Ingoma lesitayisebenzisa-ke namhla ingoma ye-13 lethi Kristu ingcebo khasini 352. Siyanemukela-ke again bazalwane, sicela kukhumbuta abazalwane ukuthi sisaphila esikhathini se-COVID-19. Kungako nje leti nkonzo zicosha ukuze ukuthi bazalwane bethu labasebesibili sekuthi babe khona enkonzweni, labo bazalwane bethu batithole banakekelekile ngaleti nkonzo zasekhaya nalokwetayelekile. Ekhasini-ke 104 siqhubeka nenkonzo.
uthando kufanele igama lakho elingcwele naJesu Kristu inkosi yethu. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Kristu sihawukele, Kristu sihawukele, Kristu sihawukele. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Jesu wathi, "Ngoyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho." Lona ngumyalo wokuqala kaNkulunkulu. Wesibili ufana nawo uthi, "Ngothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena." Kule miyalo emibili kubambelele yonke imithetho yamaprofethi. Sivumelana lethu, sibisela ngokuqinisekile ekugcineni umthetho kaNkulunkulu, siphile ngothando nangokuthula nabo bonke babo. Nkulunkulu uSomandla, Baba wethu osezulwini, siyakuthoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulithala lethu, sonile ukucabanga nanekukhuluma nangekwenda nangekungakwendele kufanele sikwende. Ngenxa yendodana yakho Kristu inkosi yethu, sithethelele konke nesekwenzile, usele sikhone kamba lokusha kude igama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu Somandla, asithethelela konke labaphendula ngeqiniso, asihawukele, asithethelele impilo zethu, asikhulule kuthi asimisa siqinise ekulungeni konke, asigcine nasekuphileni lokubili nanini, naye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sisho umthandazo walo mhla kanye sithola ekhasini lesibili ku-Q-sheet. Sikholwa ukuthi senitholile lapho lifinyelele khona leyo Q-sheet. Inkosi isibusise. Asithandaze. Nkosi Jesu Kristu, ukuthula tinkoke ebisha, sela inhlakanipho yakho ezinhliziyweni zethu, loda ukuthula tifiso tethu letibi, bese sihamba endleleni yomusa nethando lwakho. Ngoba wena uphila ubusa kanye neyise namoya longcwele, uNkulunkulu munye nyalo nini. Amen. Silalele ifundo lalomuhla. Kristu uyabusa. Uyinkosi. Isifundo sokuqala siphuma eTestamenteni Elidala, sibhalwe encwadzini iTaga, sitawufunda ku-chapter 31, sifunde verse 10 siyogcina ku-31. Ngubani longathola umfaki sibili? Kuligugu lilenza onke ematshela ligugu. Indvodza yakhe ithembele kuye ngenhliziyo yayo yonke, futhi ingeke yeswele lutho. Wendela lokudla ngaso sonke isikhathi sokuphila kwakhe, akayendeli lokubi. Ukhetha isono lehle nangotini lokahle, asebenze ngetandla lelivumayo. Njengemikhumbi yebakhweli, ukudla kwemndeni wakhe kulanza kashaya
bese wabeka tinzanzane yakhe imisebeni. Uthi angathola indzawo ayithenge ngemali latetele yona ngetandla takhe, bese uyayilima wenta sivini. Uthele uyagubula afinyete tindlwalo, aqinise tandla, asebenze. Uyacaphelisisa ukuthi umsebenzi wakhe uyayingenisa izulu, asebenze kuze kube kusebusuku. Uyatithungela atelukele, unesandla ebusiteni labampofu, aphe nakabeswele. Ukhithika kwentuli akumetfusi ngobe bonke bemndeni wakhe banetimpahla letifuthumalayo. Wenta tembeso temibhedze, embatse timpahla letentiwe ngapotini locolisakele naletikhwebeletayo. Indvodza yakhe iyahlonishwa emasangweni lapho ilenye yemalunga emsumbe khona. Uthunga tingubo ngendvwako lecolisakele bese uthengisela abahwebi. Wembethe emandla nekuhlonipheka futhi akesabi lutho ngelikusasa. Ukhuluma kuhlakanipha, ulimi lwakhe lugcwele inteluleko temusa. Ucaphelisisa konke lokwenteka ekhaya lakhe, akagwilanga. Bantfu bakhe bayamhlonipha, nendvodza yakhe futhi iyamdumisa idzimate ithi, banyenti bafaki labenta tintfo letinhle, kodvwa wena ubendlula konke. Kuhle kuyayengana, nekubukela kulide. Kodwa umfati lowesaba sinakadze kufanele kudumiswe. Mbona konke lakwenta ngitandla takhe, umdumisele imisebenti yakhe layentile, ngisho nasemkhatsini webantfu. Ngabonga mkhulu. Sele ibandla egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Likhubula lomhla lihubo 1 litholakala ekhasini 607. Sitawulifunza lihubo ngalokwetayelekile. Sishiyelana emavesi, inkosi isibusise bese sesiyacula i-doxology. Amen. Ubusisiwe umuntu longathathi teluleko temadukisi, longahlanganyeli emkhubeni yetigangi, longahlali nasemkhambathini walabaphukuta uNkulunkulu. Kodwa ukujabula kwakhe kusemthethweni wasemakadze, uyacabanga azindle ngawo imini nebusuku. Unjengesihlahla lesihlanyelwe elisenzeni lwemifula, sona sithela titselo ngesikhathi sato. Amacembe aso akaboni, konke kwemhlophe kwabo kuyaphumelela. Lababi ke bona abanjalo, banjengemakhoba wona laphetshulwa ngumoya. Ngakho-ke laba angeke bakhone ukubhekana nesihlalo sebehlulela, netoni ingeke ikhone kumaka yena nabalungile bakhe. Ngabe singathi uyayinakekela indlela yalabalungile, kodwa indlela yalababi iya ekubhujisweni. Akuthunyisise nendodzana Ngubani lohlakaniphile nalocondzisisayo emkhatsini wenu, akakhombisa impilo yakhe lelungile ngemisebenzi yakhe nekutfobeka
kusathane. Ngobe lapho kunemona nembango khona, kunesiphithiphithi nayo yonke imisebenti lemibi. Kodwa kuhlakanipha nokuchamuka ngentulo kwekucala kumsulwa, bese kuba nekuthula, nekuthobeka, nekulalela, kugcwele bubele netitselo letinhle, akunalo ubandlululo nekutentisa. Bantfu labaletsa kuthula basuke bahlanyela kuthula, bese bavuna kulunga. Letivi nalokulwa kuphumaphi emkhatsini wenu? Akuchamuki yini etinganweni tenu letilwa etitfweni tenu? Niyafisa noko anifoli lutho, niyabulala nibe nemoya, kodwa niyehluleka kutfola lenifunayo. Niyalwa nente tivi, aninalutho ngobe anicela. Niyacela ningaphilwa ngoba nicela lapho. Nicela kutsi nikucitse etinganweni tenu. Verse 7. Ngako-ke thobelani uNkulunkulu, kodwa nimelane naSathane. Uyawunibalekela. Sonzelani kuNkulunkulu, naye uyawusonzela kini. Gezani tandla tenu nine ntombi, nihlambulule tinhlitiyo tenu nine bantfu labanetinhlitiyo letibi. Livi leNkosi. Amen uNkulunkulu. Libandla sukuma bese sesisho ingoma yelishumi nakutsatfu lesithola ekhasini 352. Kristu incebo 352. Yesu Kristu wangihluphekela wangishiyela sibonelo Sekuthi nilandzele etinyatselweni takhe, akatange akhohlise ngemlomo wakhe, nalapho etfukwa akatange aphindisele, lapho ahlupheka akatange asangelele, kodwa atsembela kuye lowehlulela ngelulunga. Yena luhlobo lwakhe wathwala lolo letfu umtimba wakhe esiphambanweni, kodwa kuthi sife koneni siphile emphilweni, niphilisiwe ngamanxeba akhe, ngobe naninjengetifu letilahlekile, kodwa nyalo asiyibuyele kumelusi lomgcini wemphefumulo yenu. Akuyisoyise ndodzana namalongcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nanyalo, kuyoba njalo kude kube ninanini. Amen. Inkosi abe nami. Ayibe nawe futhi. Lalelani ivangeli likaKristu ngekulandzisa kwabakho. Kumfica sitakucala ebhesini lemashumi lamatsatfu. Akasize Kristu msindisi wethu. Jesu nabafundzi bakhe besuka lapho baqhubekela embili, badzabula eGalile. Abengatsandzi kutsi bantfu bati kutsi ukuphi. Jesu wabafundzisa abafundzi bakhe atsi, indvodzana yemuntfu itawuniketwa etandleni tebantfu, bona batayibulala. Nase bayibulele itawuvuka ngelilanga lesitsatfu. Kodwa abazange bayive leyo nkulumo, besaba nekumbuka. Befika eKaphadawume, batsi nase bangekhatsi endlini, Jesu wababuta watsi, beniphikisana ngani endleleni? Bathula batsi cwaka, ngobe endleleni bebabutana ngekutsi ubani lomkhulu emkhatsini wakhe. Jesu wahlala phansi, wabita abafundzi bakhe labalishumi nakubili, watsi kubo, lofuna kuba mkhulu kunabo bonke kufanele atitfobe phansi kwabo bonke, abe sisebentisa bonke. Wasondzela umfana wamisa emkhatsini wakhe, wambona ngemikhono yakhe, watsi kubo, lowo lowomukela lomunye walabantwana egameni lami, wemukela mina, nalowo lowomukela mina, abemukela
ikhanya ivela kubo kukhanya uNkulunkulu luqobo evela kuNkulunkulu luqobo eyavela ingentiwa sitho sayo sinye neseyise lokwenziwa ngayo konke ezulwini ngenxefusini bantu nangenkosisinziza yabanamandlamangcwele wenkombe Maria yabangumuntu yabeselesibamanemicembu okusapontio Pilatu yahlupheka yafa yabekwa elibeni ngelanga lesithathu yabe yavuka njengalokhu sengiphameli yenyuka yaya ezulwini ihlethweseleleseyise iyawuzinzethumo itekwahlela basekhona nalabafile umbuso wayo ayikuphela siyafuna nakumoya longcwele loyinkosi lophilisayo lophuma kuyise nenkotsana lomangaphise wenelise nenkotsana lowashumayela ngeba olofethi siyafuna kulelibandlaliye lelingcwele lelikatolika lebapostoli sivuma umpapa sisomunye wekuthethelela tono sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhathi nako amen. Silivusele ibandla egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. Ngicela sithandaze. Baba wethu engcweleni uSomandla, siyabonga ukuthi uNkulunkulu ohleli esihlalweni sakho senkosi uyabusa njalo Nkosi, uyabusa njalo simakatha. Nanyalo Nkosi sisafika kuleli lakho sisabuka babodongcwele inzaka ihlakani ngavela kuwe. Siyakhuleka Nkosi ukuthi wena emavi emlomo wami nenzinto wakho inhliziyo yethu kwemukeleke kuwe Jehova nofana lethu laphakathi ngayo Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Ngilabandla sakuphasi. Namhlanje bazalwane kulisonto lelishumi nesikhombisa emva kwaPentecost kuphindze kube lisonto le25 leminyaka sithole ngezifundo zethu isifundo sekuqala siphume encwadzini yeNtaga sathula se31 lihubo sathola lihubo lekuqala isifundo
sesibili sathola lesiphuma encwadzini lebhalwe uJakobe isahluko sesithathu nesahluko sesine. Livangeli lethu abathandekayo lanamuhla sathola ngekulandzisa kwamakholongcwele sahluko semfica. Sihloko ke bazalwane lesikhulumela etikwaso sihloko lesithi kuhlakanipha kwebuKristu noma kuhlakanipha kwemaKristu, Christian wisdom. Emavikini ledlulile noma asithi evikini leliphelile bathandekayo sikhulume ngendzaba yamandla elivi lelikhulunyiwe lalapho besikuthathwa khona ukuthi sifunze ukukhuluma tintfo letakhako ngetimpilo tetfu. Sifunze ukukhuluma tintfo letakhako ngalokwentekako etimpilweni tetfu. Sizame ukuthi sisebenzise umlomo wethu ngokuthi kube ngumuntu owakhako, simemetele letintfo uNkulunkulu latikhulumako ngathi kuze ukuthi tibe khona kuze ukuthi tenteke njengoba lisifundisile eBhayibhelini evikini eliphelele ukuthi emandla ekuphila nekufa asemlonyeni wakho. Ngakho-ke kumqoka kuyaveta bazalwane ngokuthi kumqoka kokuthi lamandla lakhuluma ngawo uNkulunkulu siwathathe siwasebenzise. Kudekethi sikhona bazalwane kwathatha siwasebenzise ngendlela lamandla sidinga kuhlakanipha lokuvela kuNkulunkulu lokutawusela kokuthi siqale sithole ngokuthi lamandla siwathola kanjani, bese futhi kwesibili sathi lokuthi lamandla siwathola kanjani ngokuthi asebele etimpilweni tethu. Sisaqhubeka-ke bazalwane kulesi sikhathi sekukhula njengoba siwubona umbala welihlaka sesifike esigabeni lalapho sesikhuthathwa khona ngokuthi sibe nokuhlakanipha kaNkulunkulu etimpilweni tethu. Diningi tintfo uNkulunkulu latikhulumile asikhuthatha asihlumisa asicondzisa nanamuhla uyasicondzisa uNkulunkulu uvetela indzaba yokuthi kufanele sibe nokuhlakanipha njengemaKristu. Lokhu bebazalwane siyathi ukuthi nasinesipho lesingimoya longcwele lesiphiwe sona uNkulunkulu kumelula ukuthi sikwazi ukuthola nokuhlakanipha kwaNkulunkulu ngoba moya longcwele uyasisita, moya longcwele uyasilekelela, moya longcwele uyasikhuthaza, moya longcwele usipha emandla kude ngokuthi sikwazi ukuthola nokuhlakanipha kwaNkulunkulu. NjengabaKristu bazalwane sisendleleni siqhubeka sihamba endleleni yethu naNkulunkulu siyadzinga ukuthi ukuhlakanipha kwaNkulunkulu kube khona kube kithi. Lokhu-ke kuhlakanipha bazalwane lokuvela njengoba sengishilo ngamoya longcwele leNkulunkulu asiphe yena, wasipha mahala, wasipha ngemthando, wathi konke labakholwako nangomoya wami longcwele etiwayo. Lowo moya bazalwane nguye losilekelelako losisitako ngokuthi sibe nokuhlakanipha. Nasibuka-ke letifundo tethu tanamuhla bathandekayo ingqikithi yato letifundo esikhathini esiningi ingqikithi ibhekiswe endzabeni yekuhlakanipha. Lesatiko ukuthi lena indzaba yehlakanipha yinto lefuneka ukuthi siyilangadelele, siyilambele, siyifune. Nasifundza nje esigabeni sifundo sekuqala sifundza incwadzi yentanga esahluko se-31 siva indzaba yemfati lolungile noma umfati lohlakaniphile noma umfati loqotho. Labaningi mhlawumbe nabalifundza leli vesi kungenteka balifundze bafune kulithatha balibhekise kakhulu kubomake njengoba sathi nje ubeve bomake bathi I am a Proverbs 31 woman. Namuhla uNkulunkulu kusivetela indzaba yokuthi yebo mhlawumbe besingalibuka leli vesi silibone likhuluma mhlawumbe libhaliwe kwangathi libhekiswe kubomake. Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi thina silibandla labathandekayo sibitiwe kokuthi sibe ngumakoti waKristu. Lokusho ukuthi le ndzaba yokuhlakanipha le ibhekiswe nakithi silibandla kungasikho nje bomake bomakoti kuphela kodwa nathi thina sonke silibandla singumakoti waKristu sibitiwe kokuthi sibe nomfati lohlakaniphile. Nathi-ke le tintfo bathandekayo lekufanele ukuthi tivele tibonakale kithi njengokubhala kwakhe Solomon nakabhala le ndzaba yemfati lohlakaniphile. Uthi nase siyithatha le ndzaba siyibhekisa kithi silibandla ngokuthi thina silibandla nangabe sitawuba nendzaba yokuhlakanipha kufanele ukuthi sibe bantu labatawukhona kumethemba uNkulunkulu. Umbuto ukuthi uNkulunkulu noma
sifanele sibantu uNkulunkulu latawubethemba njengoba nalomanje kuthiwa ungumfati lo ethembekile nathi kufuneka ukuthi uNkulunkulu sibe labethembekile ufuna sibe abantu labathembekile sibe bantu labatawumela emaqiniso sibe bantu labatawukhuluma emaqiniso sibe bantu labatawuhambisa lokungiko nalokho emaqiniso empini sibe bantu labatawenda ngokuthi uNkulunkulu atigcabe ngathi atiqhenye ngathi athokoze ngathi. Kwesibili sifundiswa noma sitshelwa ukuthi kufanele ukuthi sibe libandla lelingavilaphi sibe libandla lelisebenzayo kuthiwa nomfati lohlakaniphile uyasebenza akahlali nje alinze abuke kodwa wenta into teteke njengoba nje sathi thina Jesu Kristu wathi asemhlabeni bazalwane kwaba umuntu losebenzayo akahlalanga nje Jesu waphinda wabukela into teteka kodwa siyathi sabesebenza abada enda yonke ngisho Paul nombala nomhlawumbe kungumapostoli lesibuke ukuthi wasetsheniswa kakhulu uNkulunkulu siyambona nanaye ngesitshela asifundise evina uNkulunkulu ukuthi etikhathini zide ababamlungisa ebaseyili emikhubi kude kokuthi atoba nawo lokutamphilisa siyambona etimeni etiningi asebenza angagcini ekusebenza lokho kodwa aphinze atimisela futhi nasemsebentini waNkulunkulu. Lokho kubuhlungu abazalwane ngokuthi namuhla libandla bantu labavilaphayo and lekuba abantu abavilaphayo sekalibandla bese selibukeka liba yinto lembi seliba nempilo lelibi libandla ngenxa yokuthi thina sibantu noma sibazalwane siyavilapha funza livila uNkulunkulu siyavilapha kuthandaza siyavilapha futhi kushumayela livila uNkulunkulu siyavilapha futhi kufazela abantu ngelivila uNkulunkulu siyavilapha futhi nekwenda umsebenzi esontweni kumenyetelo kufuna abantu abatawenda umsebenzi kodwa kube bede sibe sinjani sigcwele libandla sigcwele indlu yelisono ngani ngokuthi sesandelwa kuvilapha lithi-ke lelivi bazalwane nasibazalwane labahlakaniphile asingabi bantu labavilaphako asingabi bantu labozikhamisa sihlale silinze lesi sitawumbela asibe nabakhonako ngokuthi nathi sikhicide asibe nabakhonako ngokuthi nathi sikhiphe ngoba nasingendi njalo bazalwane angeke sibe kulelibandla lelihlakaniphile nalelibandla lelihlahlambile njengoba kuvetwa lapha encwadzini yentaka nemashumi amathathu nakuwo. Kwesithathu bazalwane lesibukako lesitholako sithola ukuthi njengelibandla kufanele ukuthi siphakame sithathe titagila tethu sifune kwati tindzaba noma sifune kwati intfo tala emhlabeni singabi nje abantu abathi hawu indzaba letinto tenteka emhlabeni asati bazalwane ngokuthi kuphi kwenteka lifuneka sati ngoba ngeke sikwati ngokuthi sithandaze into lengiyo nasingadi ukuthi ipolitiki yemhlaba ithini nasingadi ukuthi umnotho wemhlaba uthini nasingadi ukuthi indzaba letingito ithini nasingadi futhi sitekuqeqesha letingito lefanele sisebenzise ndiphi sitawutikhanza sisalela emuva manje lo mfaki siyatshelwa ukuthi uyahamba ahlale alalele abuke eve ngokuthi labanye benta njani bese uyafunza lakhona kufunza akusebenzise ekuthenini atakhe nansi silibandla kufanele ukuthi sibe kanjalo-ke bathathekayo sitshelwa ukuthi lo mfati bazalwane uphinde futhi abe ngulonakekelako anakekele labahluphekile anakekele labadzingako athole indlela tekubaphakamisa tekubakhuphula angagcini njengokuthi hayi mina sekwenele ngoba konke kwami kuhamba kahle hayi uthi bantu labanye nabo ngikhathatekile ngabo ngingabasita kanjani labanye bantu silibandla bazalwane nangabe silibandla lelihlakaniphile kufanele ukuthi sibonakale sikwenta lokho silibandla futhi sitshelwa ukuthi lo mfati uhamba agcoke athi uyatinakekela ukakhela lapho akhona konke kuhle ngisho indvodza yakhe sitshelwa ukuthi nayihamba emkhatsini walamanye amadvodza ibonakala indendlele kahle lokusho kuthini sifanele sitinakekele silibandla asingajajuliswa abazalwane ngokuthi hayi ngoba nje sinendlu yekukhokhela noma ngabe seyitshekile akumenza asifune indlu yekukhokhela ikhonze asifune indlu yekukhokhela ibe ndehle ijabulise noma ngabe ngibani wenzako abone naye ukuthi manje yinhle lento yalabantu kufanele sifune ngokuthi sibe bahle bathandzekayo tingo tethu tibe tihle singathi nje hayi nasendile nje akumenza asifune
kokuthi silebandla lelihlakaniphile. Asifuneni intipho tethu esisebenzisako abazalwane singajashiswa ukuthi hawu akumenza abantu mangabe sekuyathutha asikufuneni kube nokukahle kube nokuhle kutawuba ngimi nawe abatawukwenda ngokuthi lokhu kwendeke lokulandzelako abazalwane lesiphize sikufunze ngokuthi njengelibandla kufanele ukuthi sikhicite bantfu labatawukhona ukuthi batsinze timboni lena letemhlaba babe bantfu lesingathi ngesingisi batawuba influential labatawukhona ukuthi ba-influence intfo letentekako emhlabeni. Asingathi nje sitawuhlala silalele kodwa asifuneni bazalwane ngokuthi nakutawushaywa umthetho ushayelwe thine nathi siwufake ukubona ukuthi cha umthetho ngekulungela nje awube kanje nakutawukwendeka noma ngabe yini kutawukhishwa imali tikhishelwe thine asiwufakeni umbono sikhombise ukuthi sihlakaniphile ngoba lokufati siyatshela ukuthi lala ahamba khona bantu babuka kuye bafunze kuye bakope kuye hayi ukuthi kube ngithi thina lesitawupheke kuhamba sikope sifunze kodwa asifuneni ku-influencer lo mhlaba ngendlela tinto letenteka kanjalo kuze ngokuthi intfo noma umbuso waNkulunkulu utawubuya ube khona njengoba sihlale sithandaza sithi imithando yakho ayetiwe umbuso wakho awude. Haleluya bazalwane. Bese kwegcina lesifundzako nasifundza kule ndzaba yentaka ngokuthi njengelibandla sibitiwe bazalwane ngokuthi sigcogeke siphinde futhi sibe nendlela lecacile lebonakalako ngesingisi lengathi we need to be organized and orderly njengelibandla siphinde sinakekele inhlalakahle yabazalwane bethu ngoba sigcogekile tinto sathi ngokuthi naku kanje sikwenda kanjani naku kanje sikwenda kanjani ulisifundisa lokho-ke bazalwane nasedlulela-ke kulolubuko lanamuhla abathandzekayo lelo lisifundisa ukuthi nangabe sinekuhlakanipha nokuhlakanipha kwaNkulunkulu sitawukhona ukuthi sihambe indlela lengiyo lokhu lokubi sikuyekele njengoba sitshela ukuthi ubusisiwe umuntu longahlali emkhambathini walababi ufanana nesihlahla lesitshalela semantini lesithela tithelo taso ngesikhathi sonke lesifanele. Siyabusiseka kabazalwane nasinalo kuhlakanipha kwekwati kokuthi lokubi singakungeneli sifune kwenta lokuhle lesatiko kokuthi kutawuphakamisa uNkulunkulu ngoba sitawuholwa uNkulunkulu siholwa kuhlakanipha kwakhe futhi libandla lelifuna ukuba libandla lelihlakaniphile litawufuna ukuthi bazalwane balo nalabo babonakale benta kahle singathi nje hayi bafundisi bethu nabalungile kulunge bona nebazalwane akufuneka ukuthi nabo balunge nebazalwane kufuneka ukuthi nabo batikhicite tithelo tekukhombisa uKristu singagcini nje ukuthi hayi nakulunge nje bazalwane nakulunge nje bafundisi nabashumayeli konke kuhamba kahle. Siqhubeke bazalwane singenele isifundo sesibili lalapho Jakobe akhuluma khona ngokuthi silibandla siyadudutelwa ngokuthi asibe libandla lelikhombisa kuhlakanipha kwalo ngentito talo ema-characteristics awo akakhombise ngokuthi noma simo silukhuni noma impilo ilukhuni kodwa solo tithelo tekukholwa tithelo tekuphendvuka tiyabonakala kithi ngoba sinekuhlakanipha kwaNkulunkulu asibambeni nje tinto ngekwethu kodwa sibambe tinto taNkulunkulu sihamba ngendlela yaNkulunkulu ukuthi noma umhlaba uchamuka wona ufuna tinto tawo ngendlela lethile kodwa thina sibambelele ukuthi kwaNkulunkulu kufanele ukuthi kuhambeke ngale ndlela le. Sibitiwe ngesilibandla ukuthi nasilibandla lelihlakaniphile sitawukhicita tithelo letingito letitsandzekako emhlabeni noma emangweni la sikhona khona siphakamise kuthula sikhweshise kululudlame sikhweshise kula sikhweshise kwehlukana kodwa sifune kuhamba ebunyeni bathandzekayo sigcine ngelembuka livangeli bathandzekayo lalapho Jesu Kristu akhuluma khona ngokuthi indzaba yokuhlakanipha ebandleni ibitiwe ukuthi njengelibandla kucabanga kwethu akufune ukuthi kwehluke ekucabangeni kwelive. Siyazi ngelive bazalwane ngokuthi nakufuna ukuthi ibhizinisi yakho indlondlobale iphumelele ngekucabanga kwelive ufuna ukwazi ukuthi ubokhipha lokuncane ngale nangale kodwa kwaNkulunkulu ukuthi kimisele ukwetisisa umsebenzi wakho bantu bathokoze ngawo uNkulunkulu utawena
sibe bantfu labatitfobako, sibe bantfu labamnene, njengoba akhombisa nje ukuthi lofuna ukuba ngumholi wethu sonke, kufuna ukuthi athi ukuthi udaba sisibeni sethu sonke. Kucabanga komhlaba akuhambi kanjalo abazalwane. Kucabanga komhlaba ukuthi bona ufuna ukuba ngumholi, kufuna ube sidlova, kufuna ube sihonga, kufuna uthathe amandla, kufuna uhlubekele abanye. Kodwa ukuthi uNkulunkulu na ufuna ukuba ngumholi nomnye, kufuna ukuthi kube sisebeni sabo bonke, kufuna ukuthi ufunze utithoba kubo bonke. Usho njalo kaJesu ukuthi kucabanga kwethu njengemibandla nangabe sinekuhlakanipha kwaNkulunkulu, tinto angeke sitende ngendlela yelive, kodwa tinto sitawutenda ngendlela yaNkulunkulu. Lokho abazalwane kudinga ukuthi sibe nekuhlakanipha lokungiko lokuvela ekhaya ezulwini, lokutawukwenda kokuthi kucabanga kwethu vele kube nokwehlukile, ngoba inkinga yethu safundiswa ngendlela thile, kucabanga kwethu ku-influenswa ngendlela lesifunze ngayo, ku-influenswa ngendlela lesikhule ngayo, kodwa lithi livi asalokwehluka, salo-influenswa livi laNkulunkulu, si-influenswa ama-principles aNkulunkulu, ngokuthi sitawukwenta kanjani thine ekuhambeni kwethu, ekuphileni kwethu emhlabeni. Sithola Jesu ke la atshela abafundi bakhe, aletha umntwana embi kwabo, athi abafune ukuthi bafanane nemfana nembala. Lokhu siyakubona uma sibuka impilo yaKristu, sibona lokuningi leKristu bekakuveta kwabafundi bakhe, uze uveta nendzaba lamkhathini wabo ukuthi mina kuze ukuthi lisinze nine, sokutawupita kwakuthi ngiye esiphambanweni ngiye ukufa, ngihlushe, ngihlupheke. Lithi lelithi abakhonzanga abafundi bakhe ngoba lokuhlakanipha kwasekhaya kwakusengefiki kubo, kodwa benela ngokuthi moya loyingcwele asafikile kibo. Nasifunze encwadzini yesithetelo lesibili, isahluko sesibili setelo, siyatshelwa ukuthi babe sebayayadi, babe sebayayiconza lendzaba, yabe seyiyembuleka lendzaba ukuthi abeshone Jesu Kristu kubo, nakathi yena kutawufanele ukuthi ayobulawa. Kristu ke bazalwane, lithi lelivi watithoba, watehlisa kude ngokuthi atawuphakamisa thina. Ukuhlakanipha kwaNkulunkulu kuyayiguqula ingqondo yakho, indlela locabanga ngayo, indlela lobona ngayo impumelelo, indlela lobona ngayo into, nendlela lobona ngayo amathuba, kuyayiguqula lempilo. Kufanele ke bazalwane ukuthi sibe nako lokucabanga noma lokuhlakanipha kwaNkulunkulu, ngoba nangabe sike bona angeke sikwade ukuthokozisa uNkulunkulu, angeke futhi sikwade ukuguqula lo mhlaba siwuguqulele uNkulunkulu, angeke sikwade ukuwuthinta lo mhlaba ngendlela uNkulunkulu lafuneka ukuthi sithinze ngayo. Kwangathi besingafuna ke bazalwane ukuhlakanipha kwaNkulunkulu njengelibandla, kude sitawuphelelisa inhloso nenjongo netifiso nemaqhinga aNkulunkulu lawayitile ngathi silibandla, nalawetile ngami nangawe, sibantu nje labakhona labasebandleni labaphendukile, labamkhondako, labamthandzako uNkulunkulu. Ngoba sibitelwe ukuthi bazalwane ekugcineni kwako konke siyovela phambi kwesihlalo sakhe, sitawuvela ke bazalwane aphute uNkulunkulu ukuthi sendele. Nangabe sehlulekile kukwenda sitawuba senkingeni, kodwa nasitawukhona ukuthi sibe nalokuhlakanipha kwaNkulunkulu, sitawukhona bathathekayo ngokuthi tonke leti kaNkulunkulu latibhekele kithi sikwade kudela egameni leyise neNdodana naMoya oNgcwele. Bazalwane asithandaze. Simakazi usibita ukuthi sikuthande, sikukhonde imitimba, ingqondo nemimoya yethu, nokuthi sithande indalo yakho kanye nabodzadzewethu nabomnakethu. Vula tinhliziyo tethu tibe neluvelo, wemukele nemikhuleko yethu lesicelela tidzingo telibandla kanye nemhlaba. Nkosi yemikhosi, umelana nalabatiphakamisayo, uphe umusa kulabo labatitfobayo. Sisinde ngamoya wakho ukuthi sititfobe kuwe, simelane naSathane kude atewusibalekele. Nkosi, nesihawu
silalele emkhathini webantfu nekuthula ukuze sithole isivuno lesihle sekulunga. Nkosi ngesihawusakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yemikhosi, thulisa inkakho yethu umoya wakho ukuze singade ukuzwa ngokubona nekubona nokuletha udlova nayo yonke imikhuba emibi. Nkosi ngesihawusakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yemabandla, tusa nelive ngendlela yakho, phephisa libandla nekushunyayelwa kwelivi lakho etitheni, usisa emakhaya ethu, kude kuthi batalile bantwana bakho, khondane ngokwethembeka, bakhule nasekuxwayisweni ngelivi, bakhule nasekukholweni, kude kube sekugcineni kokuphila kwabo. Phani tisebenti nebabusi kuphila nekuhlakanipha kude basebentise emandla nemagunya abo kusebentela wonke umuntu. Nkosi ngesihawusakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yemabandla, buka ngokusa labo labagulako nalabo labadzingako, uthembisile ukuthi utawuhlangabetana nabo nato tonke tidzingo tetfu ngekuceba kwakho okukhulu. Yelula tandla tetfu tifinyelele empilweni talabo labeswele kude siphelele nabo loku losibusise ngako. Letha emandla akho ekuphilisa kulabo labadzinga kuphiliswa etifeni letiningi letikhona kuletinsuku. Sithandazela ikakhulu labo labahlushwa ngumahazane netifo letinye letiyingoti empilweni ukuthi baphiliswe ngemivimbo yaJesu Kristu. Nkosi ngesihawusakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yemabandla, siphe kukholwa lokusidonsela enathini lapho siphendvula kude semukele indvodzana yakho ngetandla letihlambululiwe netintito letihlobisiwe lapho yena asondzela kitsi ngemtimba nengati yakhe. Asikele labatfolakala basimele kuye lolitshe lesisekelo, sibe nesika lesimele kude siyotfolakala sibuye sifananayo. Nkosi ngesihawusakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yensinziso, wena lowathumela indvodzana yakho kude ufuna isinzise labalahlekile. Yiva ukuthandaza kwethu, sithandazela nalabo labalahlekile kuletinsuku. Wemukele ticelo tetfu nekubonga kwethu ngemusa wakho longapheli. Nkosi yemakhosi, siphe kutsi loko lesikucelako kuwe kungadlabhatiswa ngenxa yenkhanuko tetfu, kepha kufuneke ngekukholwa lokungcwele kude sikwemukele sikusebentele wena nabomakhelwane bethu. Ngaye Jesu Kristu indvodzana yakho, Inkosi yethu lephila ikusa kanye nawe namoya longcwele kuNkulunkulu munye phakatsi naphakatsi. Amen. Amen. Libandla lisukume. Nginika umyalelo omusha wokuthi nitsandzane, nanitsandzana bantfu bayawunati ukuthi nibafundzi bami. Ukuthula kweNkosi akube nani ngetikhatsi tonke. Akwazi. Sibheka nenkonzo batsandzekako ekhasini lelikhulu nelishumi nesithupha esigabeni semashumi lamane nesiphohlongo 48. Sitawubonga umnikelo walomuhla. Sikhumbula ukuthi kukhona iminikelo lebesolwe ingena nasemkhatsini weviki esivele isesikhwameni sethu ebhange. Sitawubonga uNkulunkulu simphakamisa ngemthandazo waDavide lomthandazo wekucala kwesigaba. Siphakamise tandla kanye sithi Baba Nkosi kukhulu lemandla imbuso likaThixo lonke Nkosi ngoba
Uyabongela Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu Nkotonge, ngemsa wakho sinenasimba lesinikela ngaso, sivela emhlabathini sibeketana njebantu, sitakuba simba sebuphila kithi. Uyabongela Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu Nkotonge, ngemsa wakho sinenalwayi lesinikela ngalo, isicelo semveli emsebenzini wethu itakuba inzebe yensindiso kithi. Sisebenzisa umthandazo wekucala wekubonga ekhasini lelilandzelako lelikhulu nelishumi nesikhombisa 117. Inkosi ayibe nani. Ayibe nawe futhi. Yenyusani tinhliziyo zenu, siyokenyusela enkosini. Sibonge Nkosi uNkulunkulu wethu. Kufanele kulungile kubonga komthumiso. Kufanele impela kumsebenzi nenjabulo yethu, Nkosi wabela sesulwini uNkulunkulu somandla lonini nanini. Siyakubonga isikhathi tonke nesenzaweni tonke, ngaye Jesu Kristu indodana yakho leyodwa iNkosi yethu. Ngobe ngaye wadala konke ekuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho loqobo, ngaye wasindisa ebuphilini besono namnikela kubadala ngenxa yethu, afe esibambane nabuye avuke ngenxa yethu. Ngaye wasikhetha sabantu bakho nomhlalisa nawe esihlalweni sebukhosi ezulwini, ngaye wathumela Moya wakho longcwele nalo phelisabo. Nyalo besiyabonga ngoba namhla usihlanganisile ndawonye kulo mkhosi wesidlo senkosi, kude kuthi sivuselelwe emthandweni, ekujabuleni nasekuthuleni. Ngabo bese sihlangene nezingelosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini, sibabata wena sincoma bukhulu neluthando lwakho, siyakuthumisa nyalo nanini nanini sithi
Siyabonga indoda yakho Kristu Nkosi yethu, naye kunikela mnikelo wethu ekubonga nekudumisa uthubele moya wakho longcwele kwethu nasetikwaletetipho tethu singwa nelwayini kuthi kube ngumtimba wakhe nengake yakhe kithi ngobe ngebusuku lanikelwa ngabo wathatha singwa wathi sekabongile wasihlephula wabapha abafundi bakhe athi thathani lokhu nidle ungumtimba wami lonikelelwa ninye yenani lokhu kube ningikhumbule. Wathatha inzebe sekabongile wabaniketa yona wathi nathani kuyo nonke ngoba lona ingadi yami ezimele sishayela kwiselemine bethethelele tono yenani lonke likathi tonke tekuyinatha kwenu kube ningikhumbule. Lava sonago,
Singwale sister plavo gasisiyoini. Ihlanyelo yemthemba wa Kristu. Sinesibanyelisi ngomthemba munye, ngobe sonke sihlanganyela asisondzelile letafula lakho sitsima kuma kwethu, kepha sitsima sakho lesikhulu asibonele ngekwetu nekutsi ayiphuthulwe ngaphansi kwalo tafula lakho, kodwa wena Nkosi lokuma kwami ukhawula njalo. Ngakho-ke sidle Nkosi selesihawu, kube sidle ngakufanele inyama yendoda yakho letsandzayo Jesu Kristu, sinatse ingati yakhe kude sihlale kuyena ikithi kude kube nina nini. Amen. Asondele ngenkolo sokumkela umphimbi Nkosi wethu Jesu Kristu anikela ngenxa yethu nengadi yakhe lasofisela yona simlethe emthithweni tethu ngekukholwa nangekubonga. In case you have fallen by the wayside of life, dreams and visions
shattered, you're all broken inside. You don't have to stay in the shape that you're in. The potter wants to put you back together again. Oh, the potter wants to put you back together again. In case your situation has turned upside down, and all that you've accomplished is now on the ground. You don't have to stay in the shape that you're in. The potter wants to put you back together again. Oh, the potter wants to put you back together again. You who are broken, stop by the potter's house. You who feel empty, stop by the potter's house. Give him the fragrance of your broken life, my friend. The potter wants to put you back together again. Oh, the potter wants to put you back together again. Jesu Kristu Nkosi yethu, ubesi umhlatshelo philako, sithumelele ngamagama wakho longcwele, sihambe silebele tufone ubukhosi bakho. Kuthula kaNkulunkulu lokwenza konke, awuthethele